Hey, meze mute bantu banje reka tuganire ari nako mbaye ikaze mbere na mbere mu by'ukuri mbifuriza kugira ibihe byiza mwebwe mudukurikiye muri mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda bizi ko muri benshi cyane bari mu Rwanda mu karere k'ibiyaga bigari bari ku mugabane wa Afurika ndetse no ku yindi migabane igize isi dutuye cyane cyane suza abantu inshuti zacu z'akadasohoka ziri mu gihugu cya Canada n'abari mu gihugu cya Belgique mu Birigi bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika namwe ntabwo twabarenze ingohe mwese rero mbahaye ikaze munyemere tuganire kuri aya magambo ndetse kandi muze kujya kureba muri comment section cyangwa se hatangirwa ibitekerezo mutange ibitekerezo tusesengure turebe icyo amagambo y'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yavuze ku munsi w'ejo kujyanye n'ifungurwa ry'insengero mu Rwanda avuze rwose ibitekerezo byanyu ni ingenzi kugira ngo turusheho kurebera hamwe mu by'ukuri icyakorwa kugira ngo izi nsengero zifungurwe cyangwa se koko nk'uko umukuru w'igihugu cy'u Rwanda agiye anabishimangira turebe koko icyitwa ubwo bubandi niba koko burimo. Hanyuma rero umukuru w'igihugu ku munsi w'ejo yatangaje ko ari we ufata umwanzuro ku nsengero zitandukanye zafunzwe mu bihe byashize atakongera kuzifungura ahubwo abantu bagashishikarizwa gukora kuko mu nsengero yiganjemo ububandi. Isesengura ryakozwe n'urwego rw'u Rwanda rw'imiyoborere RGB Rwanda Governance Board muri Nyakanga rukwa mu kwezi kwa karindwi n'ukwezi kwa munani 2024 ku nsengero zirenga 13,770 ziri mu bice bitandukanye by'igihugu ryasize izigera ku 971 muri zo zifunzwe kubera kutubahiriza ibiteganywa n'amategeko. Hakurikiyeho rero icyo gihe amabwiriza imiryango ishingiye ku myemerere igomba kubahiriza arimo n'ibigomba kuba biri mu rusengero rwemerewe gukorerwamo kugira ngo rero habungwabungwe ubuzima bw'abaturage bazigana. Mu biganiro y'abanyamadini bagenda bagirana n'inzego za leta kenshi bagaragaza ko hari ibyo basabwa bujuje bityo ababishinzwe bakwiye kongera kujya kubasura cyangwa se no gusuzuma bakabakorera hanyuma rero bakaza nyine kureba ibyo bakongera kubafungura bakongera bagasenga. Mu kiganiro Perezida Paul Kagame yagiranye n'abanyamakuru ku munsi w'ejo tariki 27 Ugushyingo 2025 yavuze ko atabona uruhare rw'isengero mu bijyanye n'imibereho y'igihugu cy'u Rwanda. Ati iyo bibanje nta nsengero nafungura nibyo dukora tubikora kugira ngo rero abantu nyine ati naho insengero ati mu iterambere ati muri byose twavugaga ati by'intambara ziri ku isi ati n'imibereho y'igihugu insengero zifitemo uruhare ki. Perezida Paul Kagame yagaragaje ko ikigaragara cyane ari uko mu nsengero habamo ubujura n'ububandi kurusha ibindi. Ahantu mwumve neza ati mu nsengero harimo ubujura n'ububande kurusha ibindi ati nazo ati ziratanga akazi se ati bariba ariko mu bahemwebwe ati je ibyo mbona ko ari abantu buzuyemo ubande gusa ati kurwana n'ababandi bari mu nsengero nabyo nta muwe mbifitiye na busa rwose ariko mwebwe abakoroni ati barabarindagije namwe murarindagira ubu twiriwe tuganira ku bintu by'insengero mujye ati guhinga mworore. Mu bihe bya COVID-19 insengero zarafunzwe abantu bose basengera mu ngo zabo amadini akomeye itabaza bitangazamakuru birimo televiziyo ndetse na radio kugira ngo rero agere ku bayoboke bayo ahita afunguza za momo code kugira ngo abayoboke bayo bashobore gutura. Perezida Paul Kagame yavuze ko ibyerekeye gusenga abantu banabikorera kuri telefone. Ati gusenga ati nushaka usengere kuri telefone aho byaturutse ntuhazi se insengero zose ahantu ziri ahubwo nuko dushaka gushyira ibintu mukuri ntabwo dushaka guhutaza abantu ati naho hafunzwe nkeya. Umunyamakuru yahise rero avuga ko hari uturere tumwe dufite insengero nyinshi cyane zifunguye bigatuma hari abava aho batuye bakajyayo ibintu bikurura mu byigano. Perezida Kagame ati naho tuzazifunge se naho tuzazifunga ahubwo aho ziri tuzazifunga ati bajye basengera mu rugo rwose. RGB Rwanda Governance Board urwego rw'igihugu rw'imiyoborere iherutse kubwira abadepite ko hari insengero nke zamaze gufungurwa nyuma yo kuzuza ibisabwa. Hari kandi ubusabe bw'imiryango 84 igaragaza insengero zujuje ibisabwa zisaba gufungurirwa ariko n'izindi 15 zasabwe gusubira inyuma bakazuzuza neza ibyo basabwa mu gihe 68 byangombwa byayo bikiri kwigwa kugeza magingo angahe. Akaba rero ari amagambo akomeye cyane yagarutsweho n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ku munsi w'ejo nyakubahwa Perezida Paul Kagame avuga ko rwose iby'izi nsengero bibaye byiza bibaye ngombwa n'izindi zanafungwa kugira ngo zikomeze zitezo mu byigano kandi ntacyo zimaze mu iterambere ry'abanyarwanda muri rusange n'imibereho y'abanyarwanda nk'uko yagiye bigaruka. Mwege mubyumva mute mubibona mute mutubwire muri comment section ko mubyumva tuganire hanyuma mu by'ukuri ibitekerezo byanyu n'ibitekerezo biba biribwa n'abantu benshi batandukanye kuri yashobora kuhava muri imyanzuro runaka. Reka rero mbabwire ko ku munsi w'ejo kandi Perezida Paul Kagame yagaragaje ko u Rwanda rukwiriye gushyira imbaraga
mahanga mu kubaka inganda hagamijwe kuziba icyuho kiri mu ngano y'ibyo igihugu gikura mu mahanga n'ibyo cyoherezayo. Ni ingingo umukuru w'igihugu yagarutseho kuri uwa kane mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru muri Village Urugwiro. Muri iki kiganiro umunyamakuru Scovia Mutesi yagaragaje ko abafite inganda mu Rwanda bahura n'ikibazo cyo kubuzwa gupfunyika ibicuruzwa muri plastike kandi hari biva mu mahanga byemererwa nabyo bifunze muri ubu buryo. Perezida Kagame yagaragaje ko ikibazo gihari gikomeye ari uko mu Rwanda nta nganda zihari zikomeye zafasha kuziba icyuho cy'ibyoherezwa mu mahanga n'ibikurwayo. Ati ikibazo rero cya mbere dufite ahubwo nta nganda dufite, niba twubakaga inganda nyazo ati byadufasha rero kugabanya ibiva hanze bimwe bikaba biva hano cyangwa se ari twe tubyohereza hanze ati kuko rero hari ibintu byinshi bishobora gukorwa mu gihugu ati byanajyanwa hanze cyangwa se byakoreshwa mu gihugu bidakeneye plastique. Yakomeje avuga ko iyaba nabyo rero twabirebaga ariko kuri ibyo bindi ubwo busumbane buzanwa mu bacuruzi n'ayo mategeko ya plastique ati ngira ngo bigomba rero kuba ikibazo cya mbere bikorwa nabi cyangwa se bikurikiranwa nabi ati ikibazo cyaraganiriweho byagombaga rero gufatirwa ibyemezo. U Rwanda mu bihugu byashyize imbere iterambere ry'inganda hagamijwe kugabanya ibicuruzwa bitumizwa mu mahanga hakiyongera ibyoherezwayo. Muri 2024 u Rwanda rwatumije mu mahanga ibintu bitandukanye bifite agaciro ka miliyari 6 ndetse na miliyoni 500 z'amadolari Amerika avuye kuri miliyari 3 ndetse na miliyoni 100 z'amadolari Amerika muri 2017. Icyuho kiri hagati ibitumizwa n'ibyoherezwa mu mahanga cyari miliyari 2 na miliyoni 300 z'amadolari Amerika muri 2024. Uyu mwaka rero wasize u Rwanda rutumije ibikomoka kuri petrol bifite agaciro ka miliyoni 680 z'amadolari Amerika mu gihe 2023 byari bifite agaciro ka miliyoni 621 z'amadolari Amerika bigaragaza izamuka rya 9.9%. Mu biribwa rusange utabura ku meza y'ingo nyinshi mu Rwanda harimo umuceri, bituma rero iki gicuruzwa kiri ku mwanya wa kabiri mu byo igihugu cyatumije mu mahanga ku bwinshi. Umuceri watumijwe mu mahanga muri 2024 wari ufite agaciro ka miliyoni 317 z'amadolari Amerika avuye kuri miliyoni 339 z'amadolari Amerika mu mwaka wari wabanje, bigaragaza ubwiyongere bwa 32.8%. Mu bindi byatumijwe ku bwinshi harimo isukari yinjiye mu Rwanda muri 2024 ifite agaciro ka miliyoni 138 z'amadolari Amerika mu gihe umwaka wari wabanje hari hatumijwe isukari ifite agaciro ka miliyoni 192 z'amadolari Amerika. Amavuta yo guteka arimo amamesa n'andi ayakomokaho hatumijwe afite agaciro ka miliyoni 207 z'amadolari Amerika mu gihe umwaka wabanje hari hatumijwe aya miliyoni 137 z'amadolari Amerika. Imodoka zatumijwe mu mahanga muri 2024 zifite agaciro ka miliyoni 108 z'amadolari Amerika mu gihe yari miliyoni 113 z'amadolari y'Amerika mu mwaka wari wabanje. Sima yaguzwe mu mahanga ifite agaciro ka miliyoni 94 z'amadolari y'Amerika avuye kuri miliyoni 37 z'amadolari y'Amerika mu mwaka wari wabanje. Amafi yatumijwe mu mahanga abarirwa agaciro ka miliyoni 92 z'amadolari Amerika avuye kuri miliyoni 70 z'amadolari Amerika mu mwaka wari wabanje. Insinga n'ibikoresho by'amashanyarazi byaguzwe miliyoni 85 z'amadolari Amerika mu gihe 2023 byari byaguzwe miliyoni 32 z'amadolari Amerika. Imiti n'ibikoresho byo kwa muganga byatumijwe mu mahanga muri 2024 bifite agaciro ka miliyoni 82 z'amadolari Amerika mu gihe umwaka wabanje byari byatumijwe kuri miliyoni 91 z'amadolari Amerika. Ibikoresho by'amashanyarazi bitanga amajwi n'amashusho byaguzwe miliyoni 75 z'amadolari Amerika mu gihe 2023 byari byaguzwe miliyoni 142 z'amadolari Amerika. Biteganywa ko agaciro k'ibyoherezwa mu mahanga kazikuba kabiri kave kuri miliyari 3 n'igice muri 2024 kagere kuri miliyari 7.3 muri 2029 mu gihe agaciro k'ibyoherezwa mu mahanga ugereranyije n'ibitumizwayo kaziyongera kakazava kuri 31% yo muri 2023 kakagera kuri 77 mu 2029. Ni mu gihe kongera ibikorerwa mu Rwanda made in Rwanda bizagira uruhare mu kongera ingano ibyoherezwa mu mahanga biteganyijwe kuzazamuka ku kigero cya 13% buri mwaka nk'uko byagiye bigarukaho mu bitandukanye. Hanyuma rero ni byinshi cyane ku munsi w'ejo rero urumva ko ni ingingo nyinshi zagarutsweho cyane ariko hanagarutswe no ku ngingo y'umutekano. Perezida Paul Kagame avuga ku bibazo by'umubano mubi utameze neza hagati y'u Rwanda n'u Burundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bavuga ku bijyanye n'amasezerano Kongo iri kujyana mama 23. Bavuga kandi ku biganiro biri kubera Washington DC hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse navuga ko mu gihe cya vuba Perezida Kagame na Felix Tshisekedi bashobora guhurira i Washington DC bagashyira umukono kuri ayo masezerano agatangira kubahirizwa no gushyirwa mu bikorwa, hanyuma bigashyira iherezo ku mwuka mubi umaze igihe hagati y'ibihugu byombi. Reka rero mbashimire cyane mbifurize kugira